skulu asoma na akosawia ende akosawia twendo mana ekie ata na nondo ni wasomie masomwa make umundi mamuthetha cia ata nondo akwithi wandu ingi mamuika nimekwasa nitaendie skulu ni twasomie silikali ndi utunenga mawia kana ni tutatete ndo tutona tukwata mawia ende tiikwata umundi ni uthuthio kwa andu mamuika ende uya wa no twalite kwithi watuyika ata usuni wone nanya witu wa umundi ni na uthocha nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti Nava ni Mutongoi TV na ende nenda tumunenge mwanya yelesia we eta wa o nikenda tutekwa nanga ivinda tulikendeni wone nanya witu wa umundi tikalivo. Asante sana. Kwa masitoni tawa CPA Alois Makau Mutua na ni mutandithia Masako Town. Asante. Watu wa CPA uyo mundu wa muika na uyo mutandithia. Wow. Na inde kangukulie watu wa CPA lakini umundi nite sikuni cho wasome skulu. Kamboto bya sabali ya kwamba kwesa utuika CPA wa mini school wali ka CPA kana ni wakwati challenges wiso utuika wiso bikababu we na ila wakwati challenges we kiata kintu jambe na mina school nundu wendi wakwa ni wa kwika masafu na mbio take time nambo kuna mawaya mako tangwa market days ya Masako mandi omethia masi wa kele wa mono Katangi wengingo kainge masi kola na pamo titu na kundu tofauti nikana nisome na mina bubuna mbio kwata na mamba experience na ndiko kambuni weba kutoa Dryland Seed ta accountant na kumata accountant na umabuno na alikile audit firm wengine ambao bundi wa masafu ndio zote ka CPA ondatike mwe nongi na ukambo kwata experience nondo ma youth ni mama we yani ma expect ma school ma expect kulika we anemwe yuki toneka nondo nongi noke sela process utena get into practice pia lilo wasoma kilasini weza ukilemo kazi ya noe wone we nongi noke tikela ando ama meka volunteering ange magatikela mawe amena mbeza ninyi ange magatikela internship aone process na mbio lika audit firm anazo kangi na lika kampuni ni agriculture nikaenda kuma agriculture ni na bingwa kampuni hapa ya agriculture za kuimport mbeo na kutandithia na kwigia ndo masafu. Asante. Watu ya ndwa umo ubu yani ulikete yonge no wambio tongwa nongi na owe soko liko agriculture weso tuika no wetu CPA nini ni waimie na yuki ndukila chabata na ndona kwa saniki sioni kana no wete lile oyu tu nena andu ni mona nondo ni na degree na ile kumina school kana college kana university ni kwa tete wea of which kioni kindu cha bungu unless whether wena mundu kutwete na mtaratara ukukuelesea wamina baba litolika bana bena miana ya mawia oyu tu nena Edhango ni yunesa yaandikitwe extorting fat bribes kumaanisha kana tio bribe ni ongo nene kuma kula kwe amoika na yu ngele kama mundu sulu wa na skulu anganete kuiba fees no kwenda we and then wa public service na no somia na habita lakini oneka kwenda we na certificate pia mbesa fulani si kuendeka na kayu mundu su na akuya nganete kuiba fees yu kwa kumundu ya Lois wamina skulu we nini sene weki agriculture uyo weso tuikosi na CPA ti mundu munini ni mundu musomo muno wakweka masabu kiucha CPA wambie ku drop inde waswa UK chambe kuikalanga nambe ulikandini wa uemi we mwene we muemi nyene muemi oneka unigarisa sia hivi kindu kila kibo wale kumana kana ti lazima ukela for example we engineer kana we na company the best engineering company kana company lanzi wa engineering kwa hiyo natingi noke da mundu wa nema wa kilimo nikaenda na kampuni ya agriculture no enda option ya ukatumia ndo ala masomo ya agriculture uka work with their minds na nondo ngaya twathimire tofauti mundu wa biashara ona opportunity pandu pena ndo ala kuna uyosu wanaweza ni for example kana ndo bingwa school we need alimu ya boma tayo yani but also alimu and run with your vision. Okay. As long as we have vision, we na knowledge. Na nenge tuwa yuki wako yata kupartner na ndola mutono otethania kiuno choni kindu kisio nundu mwika ndo musomu lakini sometimes with anita okay ikuthi kwika kindu fulani ndukesa mbio kundu osomete kana unguthi ku engage no saumbo sata kiucha ku partner
okelo somete kana otwikola wina wo wa we kalila wendio mana na ile kukwatana nao nikenda nikata nikwata wia nundu nenge kethawe so twika note la silikali o yenda wia no twase no kwetela muno kana no kwiso kumya kana we no wiso kwa no so kwithiwa wa sise utona kukwatana nao nikenda umelewa bandu na ndete isio ko ile kulio ni nini na ukulia ni walikile maundu ni ma agriculture maisha yuni moga ni meta lakini waswania alternatively kama thangwani na mama CPA iteso nenga wea of which no mesi uko ku favor ndwalika uemini we machao oyu asante mono kana mbo waleza kindu kinini kana system ya Kenya masomo ukaokethia etha nikila kazita alimu and ma agriculture and ma tofauti mubundi wa different courses ndio ubundi wakiruja masabu mundu ona wayo kwa msala katika research no ku account for your money no ku invest that is one opportunity kisomo cha Kenya kana any school inenga na ukaza kwitha na broad mind ila grandi wa kuma wandikwe nikwitha no bundi ayo ndo no kuna ndo make business courses another we are beauty salons with the our little nengo mind ya biashara kwa mindset hizo kintu cha mbele yaitwa pendwana na cha kele ni kana sindikali no yitu no mononi kana bribing kana uongo yani kwa hongo dikulu muno na kwa ulumu ni ali to kumeka work out that baba ikulu otenda uzungia ne wanda we mwewi ko we sound we macha o ningaliko ni awethia windo kana ne maleu ni sababu no kile so nyaila na alikile masomo ni naambia agriculture kitu chambe no na sana ngino kwa experience na tukumaka munira dryland seed wauna mana kindu kitawa kutukuma serikali kefis toko ukapata license wa kukwata Kenya leo ndeti kukwata kuima bandu bamwe ila neka ni kuimport mbeu nundu itho ndeke na tukira kuimport na alama produce yana nini na production to na procedure ugila ke bona kwati knowledge ya global kana ndio nde ula kuma mbeu ya vegetable manana itungo sukuma spinach sindu sikonde kula kuma na breeders na nini ndio nde ona maybe ka 17 alama breed ya mbeu tofauti. So the moment na mino kwata that knowledge na networks na kwata Kenya on the network ni miso o mnoni so ma networks ya sonda ya Kenya western na kila region yonde mpaka eastern kila bandu wonde so the moment na kwata di operate ya ta farm wa silingi mbao 50 although nukuka na small scale na knowledge ya weta we munini bumozeta niko kwanda sukuma na spinach utona kweki hata makuniani ila kitchen garden si utona kwa mama low small scale large scale no ni mete kitungu ni mete mono bakaba oza kwa kombo ukosa no lisi wa lunch kama wa lunch na ndika bucha faros na through that ditu mi agronomist alama on the ground na ndiko atangeza hizo operation ya level ni hizo kwa kwetwa moi minena mu trainee na munenga mundu akumunenga technical advice ngamu ya wenda kitungu kilo sia nata nile isunya kaile wewe ne kaile ndio te ya embeo na ndizo kainge ndio nenga mundu akwekata mundu wakusomelia ibanda wata transplant ya wata kuna ndawa yeva yutia nata na rona kwekata nikenda udonga kwekata nikenda wese kwitho no kwata mindo ngetha nene udonga kwekata so from there with ya ni valid na therefore ya kukwete ambeu kusomethia na kugonia post harvest management kana wamina kwa first udonga kwekana na ambeu we ila kuna small scale kwa kwenye ni operate level ya kudila muhimu wonde Kenya adhani mo hotel gon meenda chao Kenya adhani Kabenguri ameenda chao Kenya adhani Meru ameenda chao kudu weru Meru na customer 20 Nyeri ni na 20 also Kisumu ni na Tanana so from different regions mabanda maluto tofauti kwa mina ku understand from that region luka kwa mayuthi maingi muno mangu ni azi makambe nendo banda kimana kuna land areas kwenda kwa zeka ta 10 ukalisewa ukabanda kitungu kasovya millions okay na yu kama thangu amemesa de yu no to no create mbesa no ndungi tawimi echo kile cha tumie uyo musomu no na uyo mwiki wa masabu wamba kwa kana na masabu ukikulika ndine wo wimi kindu chambe katika my career na my vision yakwa ni kwitha ni mundu wa biashara na kampuni nene na
yani wendi wako hata priority okay kwandiko kwakwa ona na asiate na nini lete mawe maingo na mpaka masilikali no ngona ni kuonga no mono lakini ya mindset ya kwani ya biashara na alikaka munini wa agriculture no sie networks ya agriculture na nasi okangi nosa umani kana knowledge na nama nondo kwekawa anondo nyemwene ni wa biashara na asiangeza nondo wako akweka jali ya kuandikwa nandiko miaka yonde ko kiki ya umana na kwethi we kalile wa mina wenda kwisa utethi we mwene niwe weyo ukilile na wasia aje ndi kwenda kuandikwa ende ni mandondula utona kundeithia nyeta mundu na ni wese akiundi kindu cha bata mundu ya Lois nundu ndinasya a youth kana amoika maita takwika kiu indikeka ni maelewa apart from kuandikwa no ni yandike nyemwene na mbesi isu ngwisa utamani kana ngwisa kuibwa ni muandike nyemwene ngesa obisi mbesi isu ila no kindu cha maana muno umuntu tende na kukitana na unemployment isu ya yandu mamoika lakini nyo no makodia otondo woni osio wakwema kwikala wese kuandikwa kana ni masuania ndola kukwata mbesa hata nde muandike na mama the partnership ngwate kwoko uyikwatwe no na tukilithio ndo tandu mamoika tizika na tukesa ku declare silikali nundu wakwitha kutena mawia nundu nina asasya yuko imawia na silikali in fact ndisika na yona mawia lakini no kuona na ona mate yuko no mekose wa mbesa kana nimekwenda nimeunenga ne mbesa mbingi nikenda mato unokwata mawia alama tebo ni wanenga na mbesa mbingi nimagine mundu anenga nite ithangulile asya almost 245,000 shillings youth mbesa isu unenga mundu akuandike keka ni uswane ukosa mbesa isu kambia we mwene na wa mundu ndo stress with ya indi no whether what the kind of way or the other so on that point formality kena yani atalile taku apply mawela uga no na tu isoma tena tuigundi wondu formal letter si andikawa kiuni cha atalile na digital word ni okioso application on to apply ni change it on the same note payla ethics silikali mobisi masilikali maleta kwekea ni maemeto na nitwontu no ni report na oneka ya bright wengine anenga nitokana injiri on matongo esina mobisi on the legislation so for example when a good conduct when like an anti corruption no certification so there's a weakness in the government even on normal prioritize mound for example what is M-Pesa metro empowerment for example ni sawa no matwa mobile na maka stadiums lakini mbona wana support irrigation irrigation through the irrigation board ya Kenya maka inject pesa ho you ni nandu leo kwa mimi Mongolia niambia kwa imata but they cannot do it na Mongolia kigo kiba there's no system of irrigation you serikali ya focus na mundu ala mafaini obama focus na production na focus na production activities unanga example yuko sa pick up uko pick up ile moga twa meru na ngiko twa bata amelo yate baita mana 10 niki because there are production activities not distributed my yuhusi ndika twa Nairobi and the activities are so many so there's a failure in the government when the production activities ile to no create jobs leave alone ndo ujuo na serikali no kan because serikali no deal na surface all the time we need to work on production na production serikali na ndio promote and like license wa company yako agriculture naingilia over that license naingilia because they are doing many other things professional work that's you kuondekana umiti na si ndio sitanemo youth I have to struggle. Uloko there if the government is doing nothing, baina nini subsidies. Lakini kuya tongo ya mwene ile ndiye loela bandu mundu likangusune nakaikithia kana ayeso makebela ni kiuchake ni wa make sure kwina a youth matethe kana ngusu yake ekakutwika serikali. Ni wone tu tinda tuyasa kuina mawia lakini mundu tamutongoi nundu ni wanengwa ta for example twaso ta MCA kana MP we MP wa bandu muno ni ma MCA nundu ndisisi amome unena abandu mei ma MCA na mundu eleasya undu ma youth ma ward yake matethekete na eka kunengwa mbesa ni serikali we mwene matethetie ukasiswa ketha kweli utuyu kada ward yen dokumela pena muo wake go pabe na amuika tondu wasya mekwenda kwikata kubanda itungota isu wabandie angene menda kubanda watermelon angene menda kwika ata lakini nao wita mutongo iwebe una ni ukuelewa kisio kiucha kwenu nitangu ikite nigenda kwikithia amwikala mebo ne maikotinda maye ya serikali hatuna kazi hatuna nini kindu cha muthembo sa ningi ndimya
ni wia museo ni no ni amama yasia mundu aendia a purchase machine at the end of the day si machine izo no sia kuwendo kwenza chao kana athia nena na partners moka meka 1 2 3 nigenda maigithie andu asu o marisa kutetho ni silikali ward yake yina amuika mena mawia kwa hiyo na amuika maisa kwetela silikali nene masise kana ni ma engage na oa ni mena moba ndene wa county level masise kana no mato ne kutetheka nienda kukuonethia kana aibe maundu amwe tutona kuika andu mamuika tike kwatia mawia ti lazima uandikwe na ti lazima wetele silikali sio kuandika na yeye sio mawia maandikitwe ba ona la metha me advertise itwe ti lazima makwate pia na process ikusokwata maundu asu na tondo wapo na kamba toka kwisokwata uya bandi ya Kenya na nondo ndukeli chethi nani uya swane ya ingi na ingi mutongo yula nake island ethe ata ngakwata na nanganyai tumele lava at the end of the day tienda mawia. Sure. On that mundu kindu jambo wali transform mind kanoka bindu akili yako mindset ya white collar jobs kana ni lazima ukayo watai nikenda ukwata musara beza za kwa randi andikani yo betai ni obizini ni mondani kala newa kila kiboto aito ndo watataito change mindset ukamana ndo webando nakweka ni opportunity eba nitono tech ni bando no baro mongo ne sijikale ndo waweta kana tongo imake sioni nikenda wize kwidwa no succeed. So on that mindset ngona count a lot. Okay, asante. You know ne wakona wabanda itungo kana we myonge wika kana no waitungo we woka ni thukuma merchant level. Wasisa katika biashara na wana kana pia ndo alama maweka production. For example mwone kuni wa India, Italy, Philippines ikuni wa production level yanoka Kenya ni deal hata merchant ni deal ya neka research si agriculture anduma kwa meka research na kwa research to approve certain product with it ya distributor kama kamiti then distributor na like hivi account kwa ngota green track waike sundi nanga tongeta huko kupoketa kudhoimbe kudhosia andi brandi wale naita ku import yero imete zitwa dimeka market development kana kaizi hawa kainanga zitwa naenda minone kwa mino kinande dite and distributor ni challenge seba ukwata ndini wa mundu sono ni sebe mundu amwiko kwenda maybe kwisa ukuona akwekwa ndethesi nikenda thesi ndi ambelelia kinduki pia na challenges fulani ndo nakwithange face. Challenge chambe tani mundu wa biashara kindu chambe ni court silikali ndi seneke agriculture ta import vegetables sina VAT ndini tainga kukwete consignment yimwe 10 million 16% umyawa 16% ya 10 million ni pesa mingi ugetha ndiye ya 5 million 16% ni pesa mingi still na sina other cost customs na sindingi isi cost ya court ni kindu chambe kindilanga ama na sindi ko ba mino land ba je nini ya mino land KPA tena board authority beza kukwaku leka langando charge ndi marriage so ki challenge kinene cha court challenge yake ni siligani tunenga subsidy andoma agriculture siligani nendo sisia unokoniza wodi mobile azindu ingi nendo sisia ikakat ikatunenga some grants mondo mwambeye wamwene na kinengo lakini teacher uko na mobile na teacher usemba na isuri somo no silikali kuoneka ta isiayetie muno makesa kulo chao ni maundu alangi andu batoka kwika na yuwe na kundambia silikali yike hata ndio munega subsidy lakini yeye na maundu ange kuoneka ta kusiayetia muno kwa upe na thina silikali kulonenga na subsidies na kumia ni very big mistake na court katika agriculture at input parts ni thina onetha no na my focus manza fertilizer kwa hata fertilizer AC tutana ndo AC ye ulo wazise mbaba ni namba ndika ndi distribute mbao tene 2016 20 mpaka 2019 kilo liza mbamba sima maana ratu unit 850 ngili kundukuma tambeu enda waso bone uwe mbemba uwe mbemba kilo ile 2 kg 700 ingi 850 900 si umete 300 or 2016 niki na katika agriculture ni kwenda nikitoa calamity na calamity risk kana pena risk da kukosa mbuga drought no okay no uko kuna nil ugadhi ngalama so nuko kedi ya sindikali ya melo focus na food production
na alama the key players ta seed company na imyane ni alama contractiwa na ame ku import ikana mo ke mweke research mote distributor kana mate farmers edha mayudi kila ku subsidies we will still continue to calculate na lifestyle with low cost of living ikadha ya ukani amuzala wa 50000 ukadha nono mona mundu wani to muzala 20 nike nondo ndo cut cost one charge VAT na just ndova na kwa ni charge final user who is the farmer and who is the customer. So usunu walukuambe kila kingine capital. Yes, yuko nondo ando mamwe kamesa kweli tu na ujuzi lakini imbesa tu inasio na UNCCR the empowerment programs ila siende tho kwa tu kanisi usiwe with any siasa uba ndinena na mundu mukomo wati wa muika lakini no kibetio kwangu manini kinambiye ta kikundi cho mana nenge twingili muonza na kikundi kiu kando almost 40 something na yuethela onetha no me unengwa mambi biashara mbesa ila sia ubikia weta we member wa kikundi kiu ni mbesa ona itathoa mutu oneka kwambia biashara yisa kuthoa mutu na yu kiwa weta cha capital and waingi kana amwe kama ingi ni mena experience ni mese kila matona kwika lakini mayese mailite kuambililia ba mundu nenge ketha wenda kwikia biashara ya kinyozi ndona mbesa si wa machine onemwe ndona mbesa ona maybe si wa to samoto nini oto nini tula tuechaune tubuke no sina twale kwitha tuitumika so on that point serikali need to make sure capital ni available to the people kila kingine interest ni kwa tena mnoni kana mbanje tenaize kana na serikali katokoba ntiko kobanza so ni compete na serikali still so bena issue the capital na cost of capital capital numekwata la cost chao kuna mashailo numoka iweke biashara makota vya ingi menduke na uchumi no uwe kaloi na dynamics so you are all sisia the challenges ya capital na kwa the subsidies bado bena issue the prioritization either ku prioritize for example serikali zemba neti na sindu isya kunenga na pesa isi waweta mukanengwa ngilimba for example na mwandu maana dhanda tu kuzina waita kuzina waita maisisi onetha ni project maka finance project la si frontier ni sieto na ndo azu kikundi maka finance lakini above all ndio na that approach is sibali do ni prioritization health very key and what serikali ya omuntu ekubetesia masafa kwa tena priority hizo ndio kuna hizo ni evidence sasa tumo kwa sa serikali ndio priority nundu akiza for example unaona my focus na environment lakini production kazi malelo masobete mewa aya agriculture masapoti te agriculture forever mpaka mwiso ande no ginakwenda na wewe aya nuno ni issue ya sulu samia waandale na kisindu yuka kukela tuimboti ya itungu waiza cost ya kitungu kuma nini kuma Tanzania tu Nyeri na toku lilo na kuma Uganda no likana ma spend pesa ndingiso hata ona mpaka malumu ma Uganda so yoko yeye yakana cost ya kuwa le laisi kulanza kwenda kusolve kunde which means what tukekala to the import na to yake wani ni other issue please don't produce you cannot produce it is highly na costly lakini kiuni cho important onoke kara moja na property the best way of fight poverty kana kurichi mwene ndio ulawawo ni farming kwisila wimi na production ni boga creativity and innovation tapana nuka na product kamite sitwa ndio market ikenda onde na hii ndi through distributors okay so kwa kube watabya ando mamuika nundu ni maite kwitha matena mawia mundu asiokoke amba uswani enda kwika kindu kipa kila kitono munenga pesa correct na nibo nundu ando ingi ona masome kana mena mbesa kana utono se mundu suka okethia mundu ekala maisha maseo ando aso natiki la masome yesukulu o kuswani kindu kingi cha ando na kwika atake cha fail kwitha wina alternative kino tonyo no kwa no tono kutabi wandu mamoika eka kila wasome yesukulu ni nundu ngi mwa utono kutethia na nenge biona challenges aisi watabwa pena taxation pena utene capital ono yenda kwikali kwe maitungu ta mundu ya Lois UNDC onera sila no go empower the way me quick empowerment programs tiundu muthuku ni kindu lakini nundu me ukika nundu ketha we kwata silingi ta 50 na kunu kwenda capital
ndisi kana twalite kumea indi mbesa izu sioka ama nondo itoza kumatethia pata mundu kunengwa kimwe kindu kimwe for example nene ya mundu mukonge ketha mbesa izu nimekeiye bandu makasha mbesa isi onde wanenga mbau wanenga ole ulongi mbau ona kauna umeukia inene cia kuya mwiso ta amuika mane wa mbesa izu maswene ona no mauwe maybe tayema kana kindu matonda kwitha maikobe byandu makakwatao imbesa kana inde ketha tiu ngili mothe izu sioka asia muthitika ila table banking tiambo kunenga mbesa cia no nawe wambe wiwitethie witunga tinenge mundu ungi no gutumiwa akili nundu as long as nitukwenda kusonga nambe twelete kwitha twina alternative nzingi cia kumanda mbesa hata istate nda twite tuina mawia aningi nyengula cia ta tunaina mundu mo amwikali na mkula cia kuya kwa kitwine mananenga wa gala goats na izu ni mbeunze omono ya mbui ura mukula no megala onthi makasuwani ondo mbui ta mwikana you maybe setting kwethe ni kunengwe mbui ta 5 no ukanena no wase onengwe ile na mbui su yithia na seite wa na ite isa uko kwa ikasiana nondo twanangwa no pia kusemba tuyenda imbesa cia mituki teula kana tila isi na yuka la isi yu lakini mundu ithia mbui izu cia gala ni kwa rombesa ndio kana biona no nasi kana form of empowerment ile kwikwane kutengemea ya muthemba wiva for example andu mota kwa mana nenga wa mota itono matethia tondu walesia matono kwata continuous my point is continuous sustenance kana kusonga tikindu chako no pap cha the level peta ne mbuyu ndo aweta ni mwana ngo mbuyu 10 ni mwambisa ne 10 isi asiana nengo reduce multiply and then that culture yemba make nkwamba kwata na tena bo mweno tonne kata munda mama mbuyu ngindawa ndongela ndakwata ile itatu nikanda kwata ile nyimbi business so ndo aweta nengo asakana continuous sustenance ni kindu very key ijo kuboka na kemikita prioritization no kikadhala oju thani mboi multiply ingi cia ingi na ingi kana uwe wanonenga mboi make sure no wengi thani mundu wa mota make sure nundu na nengwa na loan ni mo wa ingi lakini no really kana ti kila mundu kubikia wa mota isu nundu amso sure la kuneta niwe kunenga be mota isu onange matese kuitwa onange market yo kwa sibo ni manaibo na mana fight ya makwate mota isu lakini niwezo na nituma sio makosa nituma za makosa saa ingi ditona kwa zindikana ni ki fully na ile kieneza wakila ki offer tese nyinyi thina lakini the point is wanengwa mota wanenyoka nenga mota ni udinga nenga mundu ngamwe mbukumangira unaona tembesa ina dini fest plan so utono sustain ata kiwa nengwa kidini ukadhalika utedia nengwa dhiana utono make sure mbuni cia thika maneli ata kana ethamu yandu maana ata mwana ngwa mbui maneli utono make sure ni cia thika the number is like mundu akwata imwe ata there are also solutions cia empowerment sipo lakini ma youth mena mara maingi ma youth ni menda mbesa takonyi ona ndisi mbesa yangu ne cia kitai lakini no ngina wina faces no ngino katika process ona kwenda mama wewe maigwo no ngino uka get an opportunity na what opportunity wa minome snatch ukaluko no way of financing it lakini ndio soli kakendo wingri takwani accountant naambie zila audit firm nezila kweba ni accountant kama ni tofauti nikenda nambe ku advise yangu mama sawa ni advise yangu ni wa court taxation ona ni advise ya lakini zitiwo kwa wanemeteke atakombo hivyo koko hivyo investment ya ndiko na agriculture opportunity la no ni na mbesa ni agriculture then mwado wala ambui ame kumwemba wa mazize mwana mbui no imotelie na kuto na kulia nyeta ne mwemi dole na ranch ata undo ranch zina mbesa ni na milioni bingi mwana ne wese kindu kimenda basiando ila president Ruto na alikilekebelane maisha maina imaseo ona esa ulika no twangangana lakini believe you me pepa ndabane sio bikokethia you tuika kila kitu no tunenga mbesa ando ema bingukie mutwe ukethia ona ndi manda mbesa ba nina siana kana nina ngomando ndungi na ilite kuda ndi sika nando nimekuelewa you ona most of the people ona mundu sio obisi ni kwake ni wamandie bandu na kantini to nota kindu kikamunenga mbesa ange na nimeke yetu hotel na thaka hotel kabikite ba at the end of the day endo kwata mbesa ndo maisha ni maomie so sometimes akamba maisha kana thina ni mwalimu yuyu andu asuma muika nimekwenda mbesa lakini mbesa na mau ya maikuo
yuye kulo ni matona kwe kondungi weku matolo kwata mbesa oto maisha maomie kila mundu obisine na nundu wa taxation court wongeleka baba sindungi sikwitwa shashi kwenda kuibwa yani mabata maingi bakwembesa ile sibo na buri mundu wasalukile na asia nendo mandondungi ndo nakulicha mbesa na by the way ni wonundu onokesela kunzi yani tena nitisi kwela kibwezi wendete Mombasa road bo wethe ya ibetisita manana kana kundu kungu na wethe ibetingi ita mapakato mundu ndiwe sio swania mbesile si kwetwe museba yiana kana mbesile kwesonengwa yiana na nundu mususu ena mapakato wethe anoteo menzi yani kana masungwa mundu wasia ekito yani mabumusi ni waindie abanda isungwa mbinge no mundu maisa abasungwa ukethila onokesa kwasya wiya kana oketha otena wiya ukunenga mbesa mbingi unondungi utona kwata mbesa na kuyo nditaba sia andu mamwika apart from kiu kona kitono okune mbesa ni chauke ngitona kwika ukwata mbesa at the end of the day ni mbesa si kwendeka nundu andu mamwiko kona maitwa mamwiko yu ni metha no asia yi na metha baumie ndini wa mustalo usu twasya ni wandu mamwika na yunde umamwika no tena wiya utuke ni wako yune ribo bathukangu kwa huo mundu no ne mathuthie apart from kuyo bisini na kwikala owetelete mbesa kana imbesa ni lo kwata ikuyana mantho ndungi wiki kana ngalobo katika kuyana kwa biashara kana kwa ndulo kwika peke ndiketa organic growth kana kwa step by step for example uwe zinizia ngili 3 tawi oka ukege biti uko siangili 10 ukasonga uko wasiambao ukasonga ukaplo back profits ukakwata zino zianzo zitumika ambo beginning ela ambo beginning ukamba step by step or not an external financing go more use wale kweyetekela kana unasuo mono import zinasema million hundreds of million lakini ambesa from the ambo beginning na endi ndo access capital na serikali lazima bizima youth funds na the others yuki ndona kongela kana wale kweyetekela biashara onetha no dukandegwe kufiwa metoke wazi na 50 million company ta kwenye no kwenda warehouse lakini ndiza kwetekela jao ndiza kwasia ndiza kuikuya mbeza sia serikali kana ngaikulika kondo kana ngazia bena zongoye na ndio kwita organic growth step by step ploy back profit or step by step expanded network mbola ugenda wokela kwa umuntu ate kwasia dina capital totally no ambizo ndo angilie 10 then you do organic growth ukangrow ukaplow back ukambata na uende na expand ngwa the opportunities ainene sisi umake thando nimegwa nthi with ya mundu akwata mbesa we mwene eyandikite utesota mani kuthia kaandikwe ni mundu sure akwata mbesa isu nundu for example we uketha wina kilo kwenda kwika ba mutwe no saba nenda tangilite 3 na kindu chu ikika wena mindset ya nenda kwambia kindu chako kitono ndetha mbesa unaweza pata hiyo pesa na wewe kama andoka kwa pesa mbingi ukasona nyenda ilite kuandikwa kwanza waka create job opportunities kwa ndo alangi kwa ando pamoika nene no twike mundu maingi pyo ndukeze kwasa wewe wako utondo twewani ni wa visine na ende oyesa ikalote na mbesa owe wambe ka hoteli ka rent yangilile na leo ona wambe wao chai mahoteli manene mambe yo kutoche na kahawa na oyu mundu no kutakela kindu ombola process ya mbola ndukese kweza tena mbesa wedele serikali niwe uma mudhu muimi na wasa nundu wayo na mabalua kwa tutabe process ya kuba kutwika nuta itungu kana kindu cha muthembo su wiso twika kila wenda in life ni wakitwika peka angibata kindu cha mbenye ndia zenze yetu musi wembesa mbingi na sisi za kwa kuma wa support security man so na kuna biashara sio tangu wa ondiseva ndika CPA ina na amina yani ukathuko moke yibia most baka muma dad dai well up na bidu tu ando ingi ukaza kwiba pena mabata mende kana maskuna no mosoma so ndo so bine musi beyond undu tona so kila na eka na tesangwa bembro abo modezangwa tukaisokoni zaina nda class ni sa ingi ndilipo mo contractor ndio mjengo so nene kunite mjengo no nisimaka kwaka so na kuna hiyo mradi ni achieve kilango achieve yeso kwa achieve CPA na to finalist na uma wauna aliga kampuni na kwa kampuni na before pige CPA yani na mjengo no kunite miaka mingi ndo hasa sia wa UCPA mjengo su hapana au kunea yake
na kuni anu kindu cha mbere nukambura kwa ni mwendi na mbere cia school ambe kana nye mundu umenekia alto kumembesa na nundu tiuso kwa la moko weekend mabunga ma school nyendia ndao mwenye ngoni sainge ngaingwani na sainge ngoza capital ni ngainga kiu kasoko cia market yo ndama sa kwenda enda nitete ngwa ndikwata mbeza nitete sengino na kwata mbeza mbinge ndire vya motiani ndire vya school na sustenance. Then from there na mina na kwata nalika a small company no gido ile kilo kalika musala kanini wanakwenda kaunta ndio sisi muone ngona demand ule yai lakini wewe kila musala monini kwa experience na kwa experience ndi kwa experience neka okay bube na point wa tabia ya ndasi ya musala mono tai experience experience na kiuni kindu andu mailete pia kumanya yes networking ukathila yu ona withu kuma no nengo platform nene lakini itembesa wo mwena mboma na experience nundu tipo buenda wikala no you are aiming for higher things ko kwa sia to moyo tunita musala uno baluka na niwe nundu oyube mundu to no mutabya wendo munenga we amba ulikazile za utanilipa pesa ngapi na ile la we no ndu to na kukwata na tutu nini mundu ungi ukutamani lakini nundu akwenda mbinge na sia metoke oyasya we yes them the organization principle kana continuous growth wewe la kazi bie na anaambia watu kwa maana ile vya Bcom na mimi na ndiko Bcom na so wengine ya biashara zako na kama masters na mimi na still so is it continuous growth na no kwa doctor na ambia mnyo kwa mwenje ngono so you have to accept yourself na accept yourself ndio position na wamina kwa position ndio tikilanga ya kukelie kwanza ila si awo na itesi ongei na wewe tikila kwanza hizo ti lazima kaandikwa run your vision kila kitu muhimu ndo kwa sababu na vision mundu wale akuandikwa na vision nuko asia mwelekeo isile ndetonzeo ambako yelewa na kwenye niko mala yundi na mbesa na ndi mundu ndo nonenga mbesa lakini ndo nakuikwa tata na kwetikila kuthua ombola weyukilite we mwene weyukilite ute wezi twananga wani kwingathililia ukatha mundu asenya nzomete engineer we expecting athukume hoteline pe wanandu asomu muno mathukuma auto wela tunini na nondo ti kwenda kwake at the end of the day na vision nenda kwikwa kina nenda kwika kina ki na emando ndo tono kwata mbesa cia ulika bandu nibu kuke netu netunya maunene asuka na masitu asuma seo tukwirita uka ambo ukwata wea na indi kapoka kwata we mwali uya ndo tuika mwalimu ukakwata kawela unaka private ke ukubasi lingi ngili 5 lakini ukwata experience ya kwikala kilasi ni nasiana ukamana sainge sia makwe ka homework wale te kwikata endo tindo bwete siana sainge ukamana pe kuoba ile kwikata pe uno kwata ukoneka no mundu museo akeso kunenga ukangai yoba ini so we have all it takes nikenda kukwata uya museo lakini twende pole pole na yeye tekeleka na kila ukwenda no ukesoke kwata lakini ambelelia ndukese ona Biblia nete mwiki yote na meko no we wamana ndio sa utuika kila wasomea uteyetikileta na kuambelelia ambe yo fail kute kwikala wesi ndu kwenda ufail na kuna ndo ambelelia ekatwa mbosa ongalikoni ya Facebook kidogo pe wandu manene teobo mundu no kwetwa Sati asia Embu town okay mutongo ipato muani asia nikukethie muno na asia engalikoni sia akawa sukari bena Joseph Jomo osuethi akuye county 001 na asia no kwelo ele nundu ngima utono tabia andu mamuika nikenda bebosu wakwitha ni mailite kutethio kumathi wa mawia kana mayona mathangu maya somie mambe kwegana na mathangu asu lakini maimando ndungu watu na kwika kwa mathuthi amuika kila kibo nasia to can despise humble beginning na nongina wale on despise the humble beginning also akuwese na wewe anga ito akumbie wekae manda unutona kutwikithia your life kana kukwatia katika maisha mako for example ila understanding nyene mundu mwiki wa masap na ndi school wika CPA na jakaneka Bcom neka masters na nongeka doctorate ni to Dr. Lois Mutwa na ngenda ngono somedia lakini jako no chiko somedia university kana kusomea ma college but for me to be smart in the street smart in my company smart in leadership no naende huko mnaona kutongosia
So cha muhimu ambapo elewa utona kwikata winachao kwokoni onake Moses akulibyo kwete cha kwokoni kwa zangwete ndata. So kila ukwete nicho ambia senacho na andu ni net also create networks andu ni assets ni resource waliga pandu what are networks nyana liga agriculture no networks ya international eka Kenya on the na nona leto dhikonde nende no learn new things nikenda chongo cha ngikete village based dan ngikete cha kasio kala wikala nikenda expand we village we national level we provincial national levels nikana we international beginnings you have na take serious and walanga you are in your life networks they count a lot na no more avenue ununga yona kana kwisela andoni watu meaku na kwa changa iwe ina bidii be hard working na ndo ti lazima ndo lama kuandikita when you want when you accept the process na kila kiapata mwana mtu kwa bidii na kuteka opportunities silazi kwa via mundu mwe ambaye afiliye form 4 enda ku the university na mbesa sia lakini so the anena na mundu mwe amwe okay nda beta muti yani lakini kila wenda ni wakisi ni wenda ku the university ni wabaluka mutiani lakini ambe yo tukoso tu akundi akuna ka certificate akuna certificate nono no wesikila wenda oisoma aina wia ona wio sundu enda na sia no se oyu andumesa kuwa wio kethia wewe milaba ko hoteline na nono wendo aika kiuya sendu kwenda you never know ka umelela ba ko yo mundu su athukuma aiko no mujengo ejivie certificate college amina certificate ende yo muno ni wacha mutwe kumbe no netwika kindu kila nenda alika sukulu ngi na asoma diploma na yesa kwika mpaka degree from mundu okulimba nini college niwe sio thie so soma mpaka university na kila wenda in life niwe sio kitwika you ona kecha kusakwa mawia ona ndako atakela wenda we sundu auka at that time lakini ni wende awe muno ni kuthukuma uyola woka nondo at the end of the day enda mbesa yuno iso mundu andu inge nimeke usakwa mawiasu no ketha mundu izenye ina abalukile form 4 na nengwenda wia ona andu maisa kuwa kana mainengo wia ni usilikali ekola wongangana mundu sunde so fit lakini na weta alternatively wale kwikata neno okie na eko yo andu mamuika meyita mamuika nduika la wetha we wa muika ibinda yikoka wina siana wina kibeti ukekata wa mbongangana umunthe. On that point, get our focus. Na utena vision, we set na focus. Kindu chambe, for example, in the youth we get engineering. I was a focus. The engineering does have a certificate. Mpaka kuya high level. Pemo ndo ite kuconsider. Kindu chambe nongi nolike pando wala alamondi na engineering. Lakini hiyo opportunity no umela na whether weso ndongi. For example, opportunity ya engineering ya makumela no tona wena ndongo tona kwa academic kwa engineer kwanza na makuna academic writings. So yuko ile ya cha muhimu munondo na kwa senekana ona wanyimelo opportunity ingi ne bato no kwa opportunity nini twingi tuni tutautezo katika wa overload 50 lakini still nongi noko sisi ela kweta income wala focus and one day na focus according to your vision also wa mino always focus no as a career kwa wando masomete IT mara ndakwa nisomete masabu ni rani akampuni ya agriculture lakini nitumia ngaino nengete nema ku understand agriculture na kutumia agronomist na ndola mekita agriculture na nando ingiki kwanza huko there dwani lulu focus akila cha ona kwa opportunity ingi ni ukileta nekeza emindo sometimes unetu ya wakana obis kana mondola mode wenda ni matwika acha meza wika ni moki moko kuga at the end of the day. So kila ndo nakwaze nikana oida na vision o waziza ngai onengete skills yiba ti lazima ondu wewe ndo weta masomo ama kadhania okeda wena skills inigita craftsmanship kana o craft work like that this for example nyanga ino ndeze farming nisi so nini is art of farming ni accountant nini kiando taxation lakini it's not a main focus but my focus is company vision yako company zile nene na ndio masabu. Apart from masomo sasa ndungisi to inengo inenga yandu mbesa whether mundu su aiwa on your marks aibga baya
ni wisi ni wakwata mbesa ciake oyu baya tha ukimathitwe mbesa mbingi mundu ucio wabandu kile kilasini lakini ni wetele ukwata mbesa kwithila kukuna muvila isu ni la talents na mwala mena talent welo meata ala mena talent ni kana ambizi wa ambo mbigini na ndo network neza for example whether wa muvila tongi ndo associate na noma muvila tuchimruto nini ndo manda na PKF ando ala maba account hizi anene ndo manda na moma yambia kusisia those people will nurture you have the right people either ando ala the right people madona kutongweza katika talent yako hiki ni maana either for example we wiring na nuku weso upepia wali to mandalama katika wiring ukaisukulu ya wiring wamina wiring do exercise ndabe sokatuka smart ambo beginning register business ukaoverride kenyeji register biashara unaweza nokaenda phrase kanini ni mbezo nini ko register biashara ambia coverage na form we mbola and then you will pick up opportunities ukawamina kukutambia yemo ti unje na sasa kuikala mosi ni kuthuku na wale kumala ukamanana nando ila kwetu auditions yake ndo fulani sia ku showcase talent fulani wememania bala bawe musi no so ko malukanga na wewe ando nime ku showcase talent sio ambako elewela yaku mebebethie pyu nikenda ela uthi kumya with ando ingine mama na uwethe na talent ya kwika kindu kina maundu manene ela meuka nduketha mundu wa umantha nundu ni wamanie talent yaku na no methuku mithiracia nikenda yeso kumanthio mbesa masomo tikila kindu ndabacia au maemela kwa kindu kikwitwa talent na oyundi tungia mubya silikali nundu through kisomo kecha CBC ethana use mwana oketha ndoma kindu mwana uzuko na pesa mundu tono kana gatono kusolela ebiso oketha ni wendegwa talent isu ni yamanika tene okuiko na mubila sukulu ni makete kwika mebile su ona yune kwende na music festival mwana otoza kukunia chorus kana akakuna event oketha we oela baluka mutiani pe bandu tono duku perform nanga pakwati ombesa at the end of the day to that we manda mbesa but through the right way masoma maema na talent yibo anenge tina za maikaso meme kwa DJ talent ndeto ya muthia no ngukulie nini zi pawa wambe kwa za masomo tao na nenge tu kwigwa mumu 2027 tu yokete kwa wetho yenda kumya president William Ruto nange na iwe maimbe netu MP bana na amehaji kana ina kwa kana ambezi ambo beginning nini believe ana ambo beginning 2027 ni mwiti wa MCA Machakos Central Ward na onandauti natweka musumbe ambaye kuwa minambo ikola na kugeza kana iya malondo ko nienda kwa magobuniza kuka nini na nina belief kana sio munga dhani ngaba all the best so ni nongi no karana na vision na ambia hapa nini ukaambia wa nuni obalo kando magambi wa mteka kana ngambia za kwa lakini waambia wa MCO mu nini no kilabwa no mone nongi na we proof before men and God before ngai nando mazi this boy is stick nikanu lidiando asante asante sande natacia thela tisa itatu na ndatika ile na inde ndose mubea we mwana nundu wakwitha wosio ibinda yaku na woka nikenda tuthuthie amuika kiu mona akitatoneka metikile kana no matone na mayuma baumai na maeso biko bala mekwenda kwitha mai na inde timu vya muno aya kwa asia maito Mambo Tongo TV oneni osaimu vya we mwana ni kwitha twambe iyo imwe tweka bilingi twasisia mathangu na yune twene ya amuka kana kilunguta amuka na kwitha wanaonena nia ukonete andu mamuika nyeni tawa Caroline Mweni wa Muteti ni twithia na ingi ndeni wa bilingi wa Mavo saa monza kwa oyuti wanesa